Nalazim se ispred sjedišta jednog od najvećih turističkih poduzeća na ovom području, poduzeća Turist Hotel d.d. Zadar. Nedavno je vlasništvo nad Turist Hotelom d.d. Zadar preuzela tankerska plovidba Zadar. Koji je bio interes tankerske plovidbe Zadar u preuzimanju Turist Hotela? Prvo, jasan je interes da Kalmetina organizacija preko tankerske plovidbe Zadar preuzme kontrolu nad što je moguće većim paketom turističkog kompleksa u Zadru, dakle da kontrolira što je moguće više turističkog biznisa na širem zadarskom području. Zašto? I tu je odgovor vrlo jednostavan. Kroz turizam, kroz turističke komplekse, kroz turistička poduzeća još uvijek je moguće na različite načine, kroz fiktivne investicije, kroz rekonstrukcije, kroz razne poslove moguće je oprati novac sumnjivog, ilegalnog, kriminalnog porijekla i ubaciti ga kroz turistička poduzeća u legalne financijske tokove. To je ono što smo postavili, što sam postavio pitanje i u nekima od prošlih priloga. Da li je tankerska plovidba Zadar kupovinom Turist Hotela Zadar zapravo prala novac sumnjivog porijekla, prala recimo novac stečen iz krijumčarenja šverca, međunarodnog šverca ruske nafte za Europsku uniju. Samo preuzimanje poduzeća Turist Hotel Zadar provedeno je na način na koji su sva važnija poduzeća na zadarskom području preuzeta otimačinom, preotimanjem, ucjenama, reketom, pritiscima, pa i do onih fizičkih, ali i zloupotrebom državnih institucija koje su korištene kao sredstvo pritiska da bi bivši vlasnici Turist Hotela Zadar prodali svoje dionice tankerskoj plovidbi Zadar, odnosno Kalmetinoj mafiji. Najveći pojedinačni dioničar Turist Hotela d.d. Zadar bio je Frane Skoblar, koji je bio i dugogodišnji član nadzornog odbora Turist Hotela. Nije bio voljan svoje dionice prodati. Dakle, bio je voljan i dalje investirati u Turist Hotel kao jedno od najvećih turističkih poduzeća na ovom području. Bio je voljan da se ta turistička djelatnost preko Turist Hotela razvija, da se dovedu nove investicije. Međutim, Kalmeta i njegova organizacija imali su plan preuzimanja. Kada im Frane Skoblar nije pristao dobrovoljno prodati svoje dionice Turist Hotela, krenuli su pritisci. Krenuli su parapolicijski, paraobavještajni, paradržavno-odvjetnički, parapravosudni pritisci na Franu Skoblara. Poznato je da Božidar Kalmeta ovdje kontrolira sve. Od lokalne sigurnosno-obavještajne agencije, preko lokalne policije, preko lokalne porezne, državnog odvjetništva. O tome sam toliko puta govorio, vrlo konkretno istraživao, objavljivao, da je nepotrebno sada to šire elaborirati. Jednako tako, ako se sjećate, lani sam vam objasnio točno cijelu tu mrežu, DORH, Državni inspektorat, Porezna uprava, policija i kako to funkcionira u konglomeratu kada Kalmetina mafija želi na nekoga izvršiti pritisak da preda ili nekretnine ili svoje poduzeće pripadnicima Kalmetine mafije. Takvi pritisci korišteni su i u odnosu na Franu Skoblara kao najvećeg pojedinačnog dioničara Turist Hotela Zadar da bi popustio i da bi pristao prodati svoje dionice Turist Hotela Zadar tankerskoj plovidbi Zadar, koja je kao Kalmetina povjerenička kompanija dobila zadatak da preuzme ovu kompaniju, dakle Turist Hotel u Zadru. Frane Skoblar bio je mjesecima ilegalno praćen od državnih institucija. Vršeni su pritisci preko policije i državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo u Zadru, znači općinsko državno odvjetništvo u Zadru, pokušalo je podići nekoliko fiktivnih optužnica protiv Frane Skoblara, sve po nalogu i u dogovoru s Božidarom Kalmetom, kako bi se time prisililo Skoblara
da proda svoje dionice Kalmetinoj mafiji, odnosno nominalno tankerskoj plovidbi Zadar. Takvim mafijaškim pritiscima, dakle koristeći pritiske i logistiku Kalmetine mafije, tankerska plovidba Zadar preuzela je većinski paket dionica Turist hotela Zadar, isplatila dioničare i na koncu prisiljen na prodaju svojih dionica bio je i sam Frane Skoblar, jer je vidio da jednostavno nema izlaza. S jedne strane se našao pod pritiscima, dakle nezakonitim pritiscima Kalmetine mafije preko policije, državnog odvjetništva i institucija. S druge strane, drugi mali dioničari su već prodali svoje dionice pod tim istim pritiscima i plan Kalmetine mafije je bio da se vrijednost Skoblarovih dionica, ukoliko tada pod pritiscima ne pristane prodat, jednostavno umanji, kako bi ga se onda prisililo da po puno nižoj vrijednosti proda svoje dionice. I zato je i Skoblar na kraju pristao prodati svoje dionice kako na padu vrijednosti dionica koji su mislili izazvati ne bi izgubio svoje ulaganje, svoju financijsku vrijednost, odnosno financijsku vrijednost, realnu financijsku vrijednost tih dionica. Dakle, tankerska plovidba Zadar je u preuzimanju Turist hotela d.d. Zadar koristila sve mafijaške i kriminalne zločinačke resurse Kalmetine mafije. Nakon što je preuzet hotel, znači nakon što je preuzet Turist hotel d.d. Zadar kao kompanija, jedna od najvećih turističkih kompanija na ovom području, gotovo instant je došlo do promjene kako uprave, tako i članova nadzornog odbora. U nadzorni odbor je kao ključni igrač nadzornog odbora ušao Mario Pavić, predsjednik uprave tankerske plovidbe Zadar, koji nam se ovih dana odbija javiti i odgovoriti na nezgodna pitanja o pranju novca i švercu preko tankerske plovidbe Zadar. A za predsjednika uprave Turist hotela d.d. Zadar postavljen je Agron Beriša, provjereni kadar Kalmetine mafije. Dakle, Beriša je već vodio poslove Kalmetine mafije u kompleksu hotela Falkensteiner na Boriku u Zadru. Podsjetimo, kompleksi hotela Falkensteiner na Boriku u Zadru bili su jedna od ključnih kompanija umješana u aferu Hypo.